Irani imaze gutungura isi yose, yerekanye ububiko bw'intwaro bwihishe munsi y'ubutaka. Ariko si ibyo gusa, hari n'ibindi bikomeye biri kuba inyuma y'amarido. Ese isi iri kwegera intambara ikomeye kurushaho? Reka tubirebe. Uhawe ikaze kuri Hot World Entertainment. Nanone Irani yashyize hanze amashusho atangaje cyane. Ni amashusho agaragaza tuners nini cyane zuzuye misile n'imodoka zitwara. Izi misile zifite ubushobozi bwo kurasa kure cyane. Zimwe muri izo misile zigira mu birometero 3,000, 4,000 n'ibihumbi 300. Muri izo harimo ubwoko bwa Kolamashahar 4. Izi ni misile ishobora gutwara ibisasu bikomeye cyane ndetse ikagira kure cyane. Ibi byafashwe nk'ubutumwa bukomeye bwo kuburira Amerika ndetse na Israel, nkaho Iran iri kuvuga iti turiteguye cyane kubagabaho ibitero mu gihe cyose mwahirahira mukadutera. Iyi misile Kolamashahar 4, iyi ngiyi iraswa mu ntera irenga ibirometero 2,000. Ibi bivuze ko ishobora kurasa ahantu henshi hakomeye ku isi. Urugero, iyi Kolamashahar yarasa mu bihugu byose byo mu burasirazuba bwo hagati, Middle East. Ibi bihugu iyi misile yaraswamo byihuse kandi ikagera ku ntego, harimo nka Israel yose. Urugero, mu mijyi nka Tel Aviv na Yerusalemu. Saudi Arabia, ahantu kure cyane iyi misile yagera ni muri kapitale yabo ya Riyadh. Qatar na Bahrain, ahantu hose hari ibirindiro bya USA muri ibi bihugu, iyi Kolamashahar 4 yaharasa. Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Dubai na Abu Dhabi, aha hose iyi misile yahagira ubushwangi, yaharimbura burundu. Iyi ni Kolamashahar 4. Ndavuga no mu Burayi hari izindi misile za Iran zahagira ku rwego rwihuse, hari nko mu Bugereki, Bulgaria no muri Romania. Iyi naho yahagera ahantu hose hari ibirometero birenga 2,000. Iyi Kolamashahar 4 yaharasa byihuse cyane kandi ikagira ku ntego. Ibindi bice bikomeye cyane iyi misile yageramo ni nko muri Turkiya ndetse no muri Egypt. Ibi byerekana ko hari hafi akarere kose ka Middle East n'igice cya Europe, aha hose hari mu kaga igihe cyose haba intambara yeruye ikomeye cyane yagabwa kuri Iran. Hari andi makuru yuko Iran ishobora kuba iri kugerageza misile zifite intera irenga 3,000 n'ibihumbi 4. Bamwe bavuga ko zishobora kugera no ku kilometero cy'ibihumbi 5. Niba ibi byose byemejwe, byaba bivuze ko igice kinini cy'Uburayi cyagerwaho, ndetse n'ahandi kure cyane hashobora kugerwaho n'igihe kiri imbere hose. Mu gihe cyaryo cyose izi misile za Iran zishobora kuhangiriza cyane biteye ubwoba. Reka tubishyire mu magambo yoroshye. Iyo uri muri Iran mu masaha make, misile ishobora kugera muri Israel byoroshye, cyangwa ku birindiro bya Amerika biri mu burasirazuba bwo hagati byoroshye. Ibi bituma Iran ibimwe mu bihugu bifite deterrence power ikomeye cyane ku rwego rutigeze rubaho. Byumvikana neza, gutera Iran bivuze ko ari ukwitera wowe ubwawe n'intambara ya hatari igomba kukugabwaho. Mu gihe ibi byose biri kuba, ibiganiro hagati ya Iran na Amerika byo ubwabyo byarahagaze. Iran yerekeje mu Burusiya, basinyana amasezerano ahambaye cyane. Benshi bavuze ko Vladimir Putin yahisemo gutabara Iran noneho byeruye. Iran ntiyicaye gusa, yahise yigira mu biganiro bikomeye cyane n'Uburusiya, ibiganiro by'akataraboneka benshi bise ibiganiro by'imbaturamugabo. Minisitiri wayo w'ububanyi n'amahanga yahuye na Vladimir Putin, baganira gukomeza gukorana bya hafi, ndetse Putin yiyemeza ko ingingo 10 za Iran ziri kugenderwaho mu biganiro azafasha Iran zikagerwaho 100% nta mpinduka. Hakwifashishwa amasasu, Uburusiya burahabaye. Hakwifashishwa diplomasi, Uburusiya burahabaye. Ni ubutumwa buhambaye cyane ku munyamerika ndetse n'umunya-Israel n'abandi bose babariye bari iruhande rwa Amerika na Israel. Ibi bivuze iki ku isi? Nuko isi iri kugabwaho ibitero bihambaye cyane
ndetse ikanagabanywamo ibice bibiri bikomeye kurushaho, igice cy'abakomunisite n'igice cy'abakapitalisite, igice cy'umunyamerika n'igice cy'abarusiya n'abashinwa. Iyi ni intambara yeruye. Mu gihe ibingibi byabaga, ntabwo byarangiriye aho. Mu gihe Koreya ya ruguru nayo yafunguye inzu ndangamateka y'urwibutso y'abasirikari bapfuye mu bikorwa bifitanye isano n'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Mwibuke ko Kim Jong Un yohereje abasirikari barenga ibihumbi 10 muri Ukraine ku ruhande rw'Uburusiya. Umubano wayo n'Uburusiya urushaho gukomera cyane, kandi ishobora kuba ifite uruhare runini muri intambara ya Ukraine. Nubwo bavuze abasirikari ibihumbi 10, Koreya hari n'abandi benshi yohereje batavuzwe umubare. Iyo urebye ibi byose hamwe, Iran iri kwerekana imbaraga zayo za misile. Uburusiya burimo kwishyigikira ku rwego rw'arirwo rwose rukomeye ku isi rwa gisirikare n'urwa diplomasi. Diplomasi iremeye cyane y'Abarusiya, igisirikare gihambaye, ikoranabuhanga, ubutazi, ibi byose Uburusiya buri kubiha Iran noneho ku mugaragaro. Koreya y'Amajyaruguru nayo iri mu ruhande rumwe. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ese turi kugana ku ntambara nini y'isi, cyangwa ibi byose ni igitutu cya diplomasi gusa? Wowe ubitekerezaho iki? Ese Iran iri gutegura intambara cyangwa no gutera ubwoba gusa? Andika igitekerezo cyawe hasi, kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'amakuru akomeye cyane nk'aya, kuko isi iri guhinduka vuba cyane. Dempa 250 niko nitwa. Turi kuri Hot World Entertainment nk'ibisanzwe. Amahoro y'Imana n'imigisha bibane nawe. Ciao ciao.